Eh, Nimbula. Nakabali besar na sema mai na kabinaka ni kuwa. Ando tale na nando bulangi sa bakarautungo me may tala no weekenda maro taksara ni katoa baka oti na siga ni kuwa na ka lima tiku ni siga biketongo ya Amerika ka ono tiku ni siga na tai ni buru-buru kandua berto me New Zealand kerto me viti wiliki na Australia o maro taka ni ra weekenda menda sema patamai na betala noa ni weira na marama era dhabu isau tiko ena mbutu rara ni kali waki ena walesi o marotaka ni waka iyo mai na nungu kerker mol malumu na maramong ko enda do ronga tiko na moana mi kima mina tiko New Zealand ngondo na domo kula kima mindo tali taka na ronga na moana na sogule lebu sogula lai na ni mami community New Zealand do baita bikino koe Ngorong tal chungango ni sana por tiki bungo na Pacifica Festival and singa bakaruai singa tabungo baka nuni binakatiko and songo lebu main Islandi kando baka tiko na biyamba kito baka sara nimbula binakara baka mbula tiko na bubale na kuroibuki bubale na lutu mailangi bubale na nawasal kena bubale na wanga bo meu sambula re gasni bula sinate wanga bo baka mbula tal chunga be chima keteda Wikim ni keda na baka rong tiku mai ena kabina ni ko yemi baka ngara kedi bala bala ena ndo manda na nonta sere me na rongo da pata na serongo ena na ngante tali tiko ki bonole baka na to dangi tiko mi bonole na siga bina ka ni ko ena na ngole ani kina sere to toka lo langato ne mai o ne mani ke tale ena sere na the kaun robe bua madua tai me bakana maramongo sema sartiko mai na boliku ke viti ia da marotaka ni rawa ni da merongo da batana serango kada merongo da talengana no ni talano la endra tali taksara bakali me baka enda bitano tiko ni liuya ni lebo na ngau nenda do rongo da tungana ndo mondra o irna daka ena tambana ni kali baki ena regio yang go menta na rongo da sara non de talano ia da rongo ser mana saro bakaro sar tugo ne mani ke tale ena da kaun robe bua matwa Kabina tolu na kena ya sana na kaun romembua maduata dua bulunga na ya dana sai bandua lebura ramba ulama elalang avesi nau mata lebu na sao kei bua tau kei ni da kau ni tambua o tave uni e rongo na kena yanu mula idi ko soba tu ni kua yala kei bura wana namu na bei kamula bei alomi na beto kaitua bei buniniu era sua malua kena barabi na ura ena musa senani dau data senani dau kuwa natangi mau dia kena ya si boya ida kau ni tabua rongo na delana mai kasih hena batu tale kedenga koula kena tini wai nunu bepa ini mai sekaka dohuna kau
kami kamida nau indivi ke pampasinga nandalo mai mua au diva enak kana bina kantina wana namu na vei kabula vei alovi na vei tokai tua vei buniniu era sua malua kena maravi na ura enda musa sengani tau data sengani tau kua natani mau dia kena ya simboyao nida kau nida bua sengani tau data sengani tau kua natani mau dia kena ya simboyao nida kau nida bua. Sa rongo-rongo re, rongo-rongo sia, rongo-rongo bina dina la sere totoka mai bene mani talei wata ke sofia. Ni sambula ni bula bina kana bewa kani ni sema tiku mai na kabi totoka ni kua sa sema sartunga mengona nonta marama bulang tokai bulang sureti o ne mai tengi da kimbau mentana bakam bula sarango wa ni sambula bina kana marama ne mai. Isa ni sambula vinaka maramangas ni buli, miao sambula re, miao sambula sia, miao sambula vinaa. Pakata tiku madanan raki mai o kalandi na kabi na ni kua. Ndraki itu numaka ya sama indre tenggo malolo samburi ribinaka na buno bai titik kina maramangas ni buli. Ure darawana wanga buka ni raromai ko era buka. Au tik ngango na leba ki o kalandi au toka sarto kana andelano toka kinago ora mi sarawa ni onni kelme no ni wanga buka mai LA ni ngole sare viti toka tu ndraki ni silandi beto wali na uda na vida na singa sangyo tingo ya toka tu na singa ni ko sabi tatar mi malu na bata. Sadira sarai sa tika mo biso tuk menan raki beketo na boli kungo sabi sa utiko keto matati ko saba kami sato sebolak mai balelai na kata-kata sabi sa utiko. Bina kami nakabakali besar na musea mai en singo bina kani kuya oni apa madal takatiko na songo lebu na Pacifica Festival na bakador tiko na muni madongo ne mai. Nang muni mata sarangango maram gasni bui singa bakarowai te kutik tiki na songo na view na kalokan mata kalilai wakata laki na singa tambu na nonda korba ka viti na singa tambu do baka dori tiki na songo ni lotu na korba ka viti na vi kor tale so chang mandani tura rawa na rongo ni tamela tiki ni bakatangi ya weekend tunga na lubi viti do baka dori tiki na lotu sanga me serto ni baka speli vedi rumah ketuyani kena viditale na sere ndoni baketangi tinga na daru talanga ni ta unrobi o tia ile tiendam. Oh, totoka. Na bakador chuku ibi namba kingo na songo livungo ne mai. Nandrano livunga Western Springs katiko-tiki na vonor mari kina manu-manu sa Auckland Zoo katalang kina na Western Springs Stadium nubuno patangaw ni kilating gori maramangas ni buli nando ngona niya may tikwala kay out there roa nubuno patangaw ya bakay dortel tiki na songgulibunggo na bakingo. Sa totoka bikim ni na bakarong tiko mayo klan ni tanangay imbulong mo tiko na mo ni madongo na songo lebu na Pacifica Festival ngondo na songo kimemto namaka na be ang baki kensar na be matanggal baka susua endo baka dori tale din ta dori na be tale din so sebada ba ne mai be tale din meke kinase Meke kena serendina kena nonton daw rei to kaya ni maramgas ni buli mendaray na sarobole nitu na stol ni buli taki kakana kena taka nilinga si nai na korwa ka viti eran tulis tal manu kay kimami ndui kay mermay tukuna senga san doon din na koro endo si kobi baka levu ngair baka senga tu ni rabeto so na leni bonuai sarko tunga menan rehimbe mermay dambe rawas ngelewu so era katalo baka singlewu ay kabi sarang ngol. Iya.
Reira totoka saranga Wekem di nawe kanto di sema chuku meni silandi ni pula binaka ke bakau ni sabi be ngule da tukum biaka na songo lebu ngo ni sa baka na numi tuka ni kina tango le ni baka lebu and non the core ni tuki and Western Springs wakalandi na singa baka ruwai ke na singa tambungo ya nakapalip sara ne mai na nomu ngoma na ker mol malumu dam sakayani na nomu tiko na turanga biutini may manu rewa kera mantanganyo baka pula may pera baka rongo kabaka madal tikim ni talanga na bononi da butumikina na muni kornivasu kena bononi asusuki. Dono vinaka isa tau mata maramagas ni wuli maruta kindo kai na nomni besu reti mai me ke me umbo tu nungu thau ena bata vinaka ngo vinaka saka baka lewu me ke munini sambul vinaka na turanga na marama na doro bono ngone leo ke muni lalalai unindo tali taka kabamurte tal ana bata vinaka ni wuli ngo i veitala noa o ya una marama ni I na watu kawa mbanga Wailewu East na sana wa orang o on rove o wasu I Tutuila I American Samoa o susumai Raiwanga o kingo Raiwanga suba iya arando libu na kango rendo ta ni sando wa madal tagavira maram gasir ungon le ni banga o bole ai misarang gain daw taromai o santo to kun misa o yung banga Raiwanga wala sa nindo lolonggo tali Isa. Oh yeah. Wuli la primary school men Rewanga Primary School and Rewanga Methodist Primary School. Oliva ka tiyan ng wuli na Gospel High School es Samambula. Sasaan din Totoo ba ko tikimbal na puno Rewanga ya. Uli na kilabi nakatoko na kinangon sa lili o kinangon sa lalay. Don vinaka. Daw kun stoa matin stoa. Ada ni tau kini stoa ni bulu binano e kangu ni warong tiko ni sar tiko mai rewanga ni bulu binaka. Ngai kima misa talambu sesu tungo nangoni kim susu mai rewanga maram kas ni bule. Mereke Australia, New Zealand, Hawaii, santona kana di mai Europe. Ndona kana gundong maru te kira nando sarabira ni bola mata. Nando sarling rawakana uno sarli bakitiko kina. Ovang bulu teltinga veira. Sa totoka. Pakambulu tu kani bikim di kada na bulioti and Rewanga Methodist Primary School wakanga ndore tiko na roka di bini bo na non uniform na ngoni buli na ngona ya na sote karkaro se endo numbe kaya ne mai berna doro bola lai Rodormuna sote bula sote bula iya kena terus silikala kaki kaki right Kutila ngone lewa rokan na bini bo Ai, isa samba di tala na nunggu roka. Karkarawa. Ya. Dan dormi ukila na karkarawa baleta ni Auckland Blues Na team ni Super Rugby na Auckland Blues na dormi ukila tikin na karkarawa. Dormi na karkarawa. Ito toko makauti. Ya baka naman nangono bulikin na gospel high school. Sino masih bulikin kami Rewanga ne mai. Amundo tu na taka bakau do tanra tumpe kami nomu nangono sana ngonelo taka mikina kau mo sabi buli. Sa tong dingin maramagas ni buli. Awa viangas ni buli. Awa via nasi. Awa via obisa. Ayo. Sangay do nangono mabo na nga nengu. Ngay rey dan ni mabo sa nga bakanda. Nalang gito nga gito rakabi. Do na kan gundong mbulatakan gore dan nandra. O sangay tung talong gunana. Asin dan yung lena. So yung kunuguleo. Sangay may ruti nga ni tatakataka. Sangay obisa o viangas ni buli. Ngolting mayamay bawa tinabuli. Gospel High School sa tiko talaga kay KFC Haba Center may kanaman hindi tiko na nungumomo na turanga ngoni buwan na marama na tinango may tokay kiabi na baki o ti sarangay sa tatanrat kinang wali may New Zealandi may tiko ni sondi may bakalaga kay KFC sa uti sarangay sa takatakatingay kya saya to sar na songo mesa daga tingna boka ro ni songo lebu ni pasifika ena mbaki rono dolu katolu
Iya. Gene baki asa tiku kini o kalandi na we kanda tu o mere loma loma. Ngole Yes. mo mere ngai mai project manager ni songo ni Pasifika Libungo. Ya sa maramatinga ni korbo ka viti o choana monolangi suriti o choana mikiroli re na korbo ka viti. Kena boroi na yala yala ni koro bakatalanga kina na kena boroi telenga me makata kina yala yala ni stol baka andun tua kiro se makata ki stol tinga sa ngole mai na golf pagi o mermi baka bola kito sangge sota kino baka dua ya ya nabi bakili taki wati saranga ya sa kabi kru sangol me ke chowa na kru sangol teranga na bitini papakura saya ruwa dani ko sa tukuno mermi pol isa donan do mo se masul ka tumain donan ngonong balawu o rongoth ni kua and nandrano e Western Springs. At rongo sa pol si odi sa dabuta sa negang. At kung sa pol giriti ko wala sa nga giriti ko giriti ko. Sa ngiri sa nga mo mere kiron yo lebe bukitu ya ni beka ni moniti. Siti ko kina na radio station utahuhu. Na thebo tinga ke o kalandi, ang ngolen na kami moniti, sa kiriu sa romere, pinakane mai, pinawali mo bakayota ka na bisureti, numutinggo mo talaga na bisureti, mo may bibu kitu, ike na biya kami monit. Dan yun ikay, baka sarama na natutunggol. Ay, usa baka nga kung na papertan, thrown in the deep end, yeah, gor. Sa tu volen sa tu na matay ni volen ni namatay ni Atulio in a battlegrounds and a battlefront iya ngor sa may to kanyo yaw sa rida tu na tugtug me kadibaki sa wanggang may naman na microphone daro sa kita kasarangan ni camera mangkas ni volen o ti sarangaya boko na microphone sa radio tu moment oy kolos te kiyaw ko ba sa lenga Sandi ba gue sradam da kolos ta. Kaya melihat tuh kuna sarang na kapi on yun simper ni taka na takatango. Yo simper sange matai sarang ni ngonongo. Gaitung no ko kem do yo kem ni kadi kadi ba gitu sa wakango ni nakam makato na takatango. Balata nga ni ndoro ni kara ki bosa. Maram gas ni bulio. Ando lebu kina na nunggung o detention na turisele na were na lebu ni kara ki bosa kina vi bala kina thuru na lo ni classroom. And the Baka kilamin magkaroon. ako, Iya. nakilamin ako ng marama, randini, tal-tal, randini, turang ni balo ela wang kan baba lang sar temena kap ni ko pikim do talan Kasakan. maram buah polin ratu mai Perth do sambol bina na to kango maram rendin tal polin bula mai Canada sar tal tinga bene kap ni ko maram gas di boli Sarina ya, na mika sonongono beka enta kaya ninda rilesu o baka mo ndo tutungi teki beka na liu ni nom do baka madala ya na nom tutungi teki ya e maya da bendo na kabina kay muri baka na pde mai o bosa tabir beka sono mungas ni buli e na dono ngono beka kwarando durubi kutum beka sarakilana na musaka ni kabi baki tingo na wales. so ka sa tapin to maram Miss Landy Miss Naomi McKinnon ang gas ni buli mi bakan dende na Gospel High School ni ron gas ni buli batala kay Ella o tuko na biko na buno tikin gitu no ko wow sang sarangan yu kinta talataka sang sarangan kinta talataka ro chiko bina na buno ko essa nga ni viva kinta talataka vi ani tuko tuko gori iya ele buno ko ka ni ratu kunan talaga ay bato bengani dor wade vetu dor karaki bosa boli iya Sa totokan din eh. Ove ko talistali na ngon na duwa sa kinay na rara ni na Western Springs eh. Ro nakabata boli ki chowa na mo na lang. Ito labi na tao tao chowa na puna ka pang awasya mati kumikina. lalo natin ay seta Isa nakatini seta na yalo din na do wito ko ni tu na takadaka ni Pacific Festival eh. Ronyo na numalistali na numro bitalo tiko ya. Bakro rongo tikumbeko mere na tikin ngona ya. Varong tiko mere na vitala noa mai Western Springs na korwa viti iya tak ting na vitala noa vitala no ki koe ki Paul ki Chowana me baleta tip na songo liungo iya kalau sango le salangai bale satu puno kwento nando mo se mosulo ka tumenda ngono balau orang ngoda ni koa Ang santo na kana kaloe ke wasan milak na singa ke Chowana ke sang ni rongodo mere Kandira todo. Kwai iya so
O via no matale ng bulan ni Maramango mere loma elit ngose katolu ni vikem do na bulan ini ko me da buti tale mai na dana da buta mayo litia da buta mayo una ni me da buta tale na sigu na ni konta paka bini binaka ni nakalo do kutir mai e sora turanga na marama me mai tarana no dambula kami do lava tai do na mate ni katumba Natutoko. Di natutoko. Sai, ninda bita mo trati na maraong ko maram kasi buli. Nanonda be la beti baka ito kani marama. Nanonda be bako ko taki. Kina nanonda no be lo mani baka ito kani marama. Kina mesa ko na be butura kisong. Saka ko na be kaseti. Na be indusi. Nang bulong ko sa bulang ani belo mani menda belo mani sarvaka leo. Kina nonda viva ka tata ki vake, kina nonda vila veti. Sakan dia na todo. Kan don din ba kare tek binakaya ninro bitokan ni patoboli kitinay seta. Yang matanga bikim ro na lewe rua. Sangge ngole mendo na kin katundo tale na maramay. Mengge may itora na linga muni ka kotikim ni yan na stiseni ni kadi baki. Abaka na nano musangole ni na singaya yoto kuku molaki bibu ki be mere. Yang dona o ataka politik nga senga ni saumi na ngona ya. Tulna baki kiro taka boli tu mai kena we kandaro Olivia bola tingi di sanga ni somi tulna baki. Dona kana ni romaro taka tu. Kiro ndo bosa taki so ngona mai be rola turanga. Ai taka ngor lo sin somi tiga lo sin ni ova. Siamo kiro baka isa nangkin bala singa tamo sota. Goda taka ni bosota. Taka ni rangara biti na we kanda. Nekena baka sa buitik ni tugu beira. Andora kan ni rondo maro takana ve kam ni moniti na sota ni kana matan rendre. Ngunuti. Sangang mai tolu tene na awo mena ono kina viwa. Na ve kam ni moniti. Tolu na mbaki maram gas ni vuli. Baka kiro sang ni li lomo da se mi kirondo oso kunru. Ni bala tambaka ninda talitaka na bika baka dola tig weekenda. And talita kira talaga na wekanda. And sa may taro korbata tu na buno bulangin go o out there. Sa totoo kan din nindaro nga na bimbulang mo dia tolo na yung baki na may. Siya nga ni tolo na mada, wikim ni na warong ti kumay, siya nga ni tolo na singa, tolo na yung baki. Hindi na sar nakaw ni tuko na may, ni ron ti ko na ulo ni Vale, na namun raw bertolo taman rato na ngone, na dakati ko na bitalan no. Gaya ka ba na nabibo sa kilo mo ni Vale, monro ngwali tu nga nabimonit. Evaka virau, evaka tarin biti ko na idola, ye rumaro takatalanga, ni baka ki rumaro takatiko, na nirong garabitabi, iya, sagiti ko na niro takatali kiro sa umikina, yo komanda nga sa akam ni moniti, gendo moniti may sama laon, di nga na lomay kiro, kina maramay wakaw nini, burbasanga, may kiro ngoleani, may kiro libimbulang ngode na ser ni tukutuku, na vitar tarong yeso, may balitir na lubianda, na tuki kiviti, and the same so bota tu no bulong. Kani maru ti ko nikiro vingara viti ko na Londina kina marutaka. Sa totoo kay ando rin na kaya po sabi ka baka kaun robe na passion. Dono to zoko. Iya, dono to zoko. Isa vinaka. Hindi na, sa ti ko na kanayalo, nadaba nga be batatao takamay nandun ka, baka way dalatek na, matamun raw, moniti, rosatu, monrong wale. Iya. Isa, Bato ko bako, ti Olivia Bolta gili ka warang ti kumay, kalo saba kong bulito kaya ni go kinemay, baka lebu na, zaka ni yalontina, na namun rondo bito politiko, kinemay, na kali baki, ronyo pa madaltak madamay nemay, na zaka na loma ni bono ni kali baki. Gay baka daban na, bekas, dapat so chima daw bulida, meraw ni tawdoko, na loma ni doon na siya na nom kali baki. Ngol ng gubanan nung ni tarting minggur maram gas ni wal birto no lubeng kudurubo.
ni sando lesson ye vale wakando wawali bango yo mo pa vengo vale lai ona gereni va sana gereni vasanga yo kundo me vi pateta ndo me wasa me sapatan res wah ne ile sa wada tu na wawali kundambi tu ngau kati kati baki pasang goreda hindi na nindambi tu kati kati ya daka daka tiyo na makasama daka daka tiyo na makasama ko ya nilando na leswe valo le ndo na wawali li mundo tarayaw boleh terima sa daka-daka tunga na bakasama. And wulida na wosa matau menda tauda. Na wosa matua, na wosa endonu, ke bokanda wosa wosa mbeka wa berberea se bayana nonde tuba ni atu wosa eron dale waitele ngakina sa tu na BSA o ya ke na bika kiden dale wulida the Broadcasting Standards Authority ni binaka ni sanda na bitangota kan dona ulutanga menda bakan dindik enda bache keli binaka mai ni mberinta mai wasea se mentu me tukuna mendona ka mongaro no binakasara na ka o butalesu wambimbi ke ka batarong tiko indua angay sanggata ti wali wo indua ya turmanda na matintu ya ena tiko nga na tiko na itobo ni vosa mo na vosa kina mo kako ni toko ni koya mo na toro to nga na middle ground mo sa baka mo na rangota may na no na ile rangota lang anong ruto ile na matintu na sanga ni raw ko ni oda ka tiko en media radio sina radio aloyalo monatora se mi wampi na nomu nanuma inandona ito ke baka na manila ko na liwasan beda kina na matin susyo liwasan beda kina na ito kandua rawasarangan yung leway talinga kina se okau matabili se ora talangan ni irto bol may na PSA verto na irna no mundo o ulin nakadaka serto na bilitaki ke baka renilo manda baka indikebe baka matua na beka ni ada buta na singoya na programo ya na daka sarang ni kena piki tartarongi na raw ni transcribe taki word for word na beka ni ada buta o ya na beka indali buliza maramagas ni buli nina santa taka na media industry bang bibeu claro tu na do boli tu Rudy Ferro mbola binaka na wakangu ndo talenga na marama webu ke boka lebu na nongu tumberi boli taka yung maramgas ni uli se totoka pede na lebu ni maramera tua politiki muni ne mai na betumberi na non realon dina me baka binaka tigitik nga na namundo bingarai bena besin o maratak seranga namundo buta maya na Broadcasting Standards Authority kembali bali bikima mina warong tiko yan siyang ni kararao na namuni bingarai ni lako bata nangoni baka baka rao lako bata na baka dindike sangge lako bata na namuni ndambit tiko nangone ya wabaka samtaka tiko na kautukune sanduan di na nakataka bimbi Inasara. Hindi na todo ko maramgas ni Buli. Iyo. Gani basing niya sa nandambit ko na behind the microphone muna kila sansin ron yung ulit nga may tala ko sa rasawang ka na microphone mo sa ako siya nga muna pa karuta ka pinaka may nanong programo na vika o na pakay ang garaba si wade o ni na pakatarong na singoya pakikil wade na turangan ko wade na maramang ko na itutuza ba bingarabikina kina tapos ramanda may napakatarong ikina na singoya iyo bimbi hindi na nabakabakaraw bibindi na nabakabakaraw ni Bernin Tangay Intampe nanda kuni wani bosa menda bosa iya din serang anak kau ni dabuti maya na dabuti na bosa matau na bosa matua me lako bata kina ulutang ando bibutal na takatiko Totoo ko nagsarvali iya sandi na ya bakit ako menangono tiko buta kata kini kemer loma mengay bintu tekin beka bat kinangonongo na beso da mando ni sarida nambuturara ni kasi
Dona kana bitu mberi nei mere ena loma ni studio sando kere tunga ko na mu headphones mena dhomba tiko na vingo na kede o bosa belatana laku laku ena sana tekibu na kena sana laku tiko na sere ui ko se bosa tiko nga me bimbi mo nandara tika na mu headphones ni mbera ni wanga mai na microphone ni o bosa me wanga na sere ngalo iko sa nangona reni wanga na sere dano kono lomai tike nei vengo reni o bosta tola nga kina se reni o bosa tu se nga tike no headphone daka tike na sere ke so na tukutuk ni biboli se ni rongo te tike kumpat ni sanga tike na no headphone no vi kala levaya vi kala levaya aure de tiko ngoni na vi ka vago buli di kiro ke no mere mai na runu ndol ketolu e kiro se koto bate tiko mai ke rau na ngonongo na bimbi ni kena waka na numi waka samataki waka rotaki bobinaka na program kena veka ni na baru thavuta ni berni ni wanga mai na mus ni bosa oya kena na bosa matau matua na bosa ni laloma me tau na waka roko me tiko na waka roko me rongo dentro momuni na waka roko na sindenio kena tau talanga nindo momuni embimbi iyo na sindra ni nanu momo mai bosa na ritio waka ngau kar tu mai tumba iyo kar tu mai tumba na do tu kono ver na luvenda na mako inside voice iyo inside voice ngari en rani and then na experience ni da sandambi ki amar magas ni buli en waka sana o sa misa na pakasulumi nga, baka na automatic nga, nung ni pakasulung, isa na no bimbi o sa amin dami to kinanggo, ni wanga nga, tamba nga na pakasarin berimbang mo, sa robaro mo to, robura. Sa tamba na pakasarin berimbang ni Zoom, sa to, robura. Iya. Sandi na sana beka kete baya menta pakasam takati ko nira ready kele tiko mena tamata tamsakaya. Dinasar. Kay na nanguna talaga ang gomaram gasibuli sa ndora kana kena nanondra sa senusuti ni bakaira o ira na luni pano merla ngoleba nanondra tugutugu ke bakara bena kata ni tugutugu sa sanga suti ngoleba na reti alalo sa ngoleba nga na ibola mata sa nabe social media platforms so meraturi aturo me kenon tugutugu sabi sa na iwale-wale nanonda turi tugutugu sa kasali tiko na ritio alealo sa kasaruto ki may na ritio warmo ritio kina ngole talenga en na ibola mata sa nabe social media platforms so na Twitter ko sa X tiko na ngunonggo Instagram na vi wale tale so era ni rakoto timi kinan ritutuku ko ya sa sabi so tal tinga kina ni wale ni bingarabi en na lombo ni newsroom en na lombo ni studios na media industry maro tekilia sa tora ndo talaga na wekango na turangan ni Koro senior sports journalist ni RNZ na nalistig may serene no madaw sa weti o makireta ko mai do sa ambulo binaka no biokani eno na pa sa witu wa pitalingay ulan yung bolo na talaga na wekango na wali mo nando ba ko tukuti mai na katuni miliba erno vesinga nguir na tuawai maramagas ni uli o kima minggo ke baka meo tukun baka pertani kitungo sa Tedpo Belatangan ni roturangan ni lomai viti. Iya, ni roturangan lomai viti sa rotuawa. Iya, kiri taleno buni marama kena turanga. Sa non rabita bio katungona. Waso kumun tukutuku. No bakan deo teki tukutuku. Innovasinga. Iya. Andi nice o maruta kan mo butir to may na wekanto to ya ile sa tora makreta ko mai ke pitele ngai ula ke do barong tu mengo saba ko buli tu kan be kem ni ke sar go irang go raba ko so ko mo mani tuku or to ngai wase ni be kem ni ne mai Iyo. Ya, ino pet news. Ubi wang pula talaga vi Eleanor Turangay view. Erto sa tipong goyo akalandi, Christine Rovoy, ndo sa ambula vinaka. Ambula vinaka Eleanor, mitaka ni, ndo ambula vinaka chigo North Shore. Maramang to bata, sa ini mati tu ikamba, maramang gas di buli. Iya. andi na isa totokan di na na muni bengkara ni pakai
ondo taka bate bakati ko dona time Tino mondo ko bako mai rani mo metal taka manda na bimbi ni kena bakandeu ta kina bosa bakaviti me bakani ni nomuni programu oni bosa bakaviti yo ni bosta nga bakababala dorong wala manda na bakababala bakamalua dorong wala manda na bosa bakaviti ba madal taka madal bimbi ini nonda turti ko bakabimbi na nonda bosa ne. Oh, nando vosa baka biti, nando vosa lutu kuno yo, nando vosa baka lomalangi. Na vosa ngo menda marengena. Ang gendo rongo na embrace your culture and your language. Do lak sarang ame biyon dan watakar ni teddy bear. To embrace it, dio. Mo maroroya, mo marengeta. Mbaleta nando vosa, nando yaw talin. Nando vosa itekele ni nonda ni kende rong ya baka sa siya nga vosa maramgas ni bulisan darleta mo nando vosa ikem plasa siya nga taranga na nondi tobo baka panua iso nang nando rongo do tau sa kangen do tau bimbi so merdo beirutu se no set no culture wile do balolo mo via ni do tau baya beso nio ena la ola o na etau na tau bei go ke baka sa leta mo na mo vosa bertono lubi ngo turu bo urto sud ke de ni silandi sando da katigo bertono bosa baka bitir to kila erto sa the buteles tigo may sonaya to bosa baka bitsan dona kanung gumaraw dona kanung gumaraw ana nunggu itini do kain don rentre be ko ya bongo lubi ngo tobole tiko na turangan ngo ni vale kinta dalo kon mata sawti ni sa warung ngoli tumben na lubi ngo me le taka ga tarang mo ko be ina turangan nanom ni naita me usamo tana katumba kinta talo pakando ko ni sa tarmo ko og wili usa maru tan din lubengo ni sa dona ya tu bosarao ngai tukuna nyo cheki isang ya ono gesongata Iya, esa rongo de tiko na bebo sakit tiko buka biti na besinga gai vaya era naka tiko no era bedo rumaki rango ni Pasifika rango ni Walangi rango ni India endo na kanan na rebento kon kata kanira kilata lang na bosa buka biti sa kirundo vital non telefoni sa bosa may buka biti ya na vital no ni kere sisiveni nana Sing dari iya, bala ya. Nila. O kira-kira nga nila mo. Oh, may pinakapaglevo. Iya. Isa na ba ako yung ningoy? O sa dati ko na talawa. Reda, kaya ko na pinakatsanong mo sende. Yan, yung malaw makalili no may atuwasa, eh. Iya. Lei, iya, o kira-kira. Kilevo no mo ilavo. May gendo may nanongo. Itu kuni ba nampala mo ngani no neto bosa nampala mo Nalevo kuya nilavo. ng bangke. Isa ni bulo nakatamay liyo ki merwali tan kilati ko masta kali no ngoni buli may chama ki college ngari chama ki college Sarah. Tama ki college. Não pula vinaka nasema tikumai na puno totoko gladness kena vivo no bala kata. Totoko ba naka ko tina de robita no tikungo ke ne mai tang da kimbau na maramu go kelele na buturara ni kadi ba ke na wale si mai ni silandi na butu tingo ko ni atiku na rono ndolu katol wili ko tango na fikango e vole tango ni sa ruasa ngabul kandumbe kana embaki nampala ni nomuni taka tiko donu beka na nungu fika ya. dono vinaka maramgas ni wuli tolo ne ame rus ngul kanto ne mbake ne perelingo Santo toka sana din dari kina yan nomuni yalon din na pingarabi siya ni taka taka raw lewo na kaya umana na ngauna ni baka raw baka tindike baka tapa na taka ni baka ndeo ndero bitang takchuka na bimbini bosa nindo baka mani tukutuka baka peritani mai ngeme baka ndeo teke baka biti ne mai. iyo na bago pa kandeo maramagas ni buli endo na kao si buli dati ka nang unonggo au maro taka talanga bia baka bin pinakataka naturangan ni modengo unggas ni buli daw rebosa Dr. Paul Langheretti daw bebo ki baga levo ko viyaw ondo tango tak bertono nunggu tokan baka taka o Dr. Langheretti kondo baka dondon takiyaw talanga endo na kanang reto kita talanga
Turangan di Ailandi, iyo. Turangan di Ailandi, susumay ng Ilandi, sa pagsisto may viti, kondo bakang doon takatalinganan ng kuwasa baka viti. Sa doon na kanan ng rakurambuy. O bango reda, na be baka rumbu ka, be mamaniba, munindo barong may kina na PMN Fiji. O ninana ni Revi Koya, ni Rongodi Koya talinga. Ai, sa rakure ta kilinga tunga, ni raraivi koya, ni turanga ni palangi, iya, angay bosa tiko baka viti. Andana kana nung gumaro ta ki koya, kina nanda wukiyo talaga, berto talaga ni turanga sibul, Malcolm Andrews, mbolo binakata may dasa, nanito ito kan baka na turanga ni Wayna Loka, may lebuka, tigtal nga ko nandrani mbuwa. Iya, so nung una sando, kirundo bi kadibto na wekangu, makasotal na nito ni bosa bakando do balolom tike bakando limur tike terjek na ngoningo. Iya, bulbi na kata may dasa, ulti ko na University of Otago, he's studying towards his doctorate, maram kas ni buli. Iya. Na psychology. Maro ta katika na bula katang lagi na merwa indurutalo. Nangon nili ba wasi na mena leotel tinga ni nito team ni PMN Fiji kay analatu ngon lin nanronga sa may bibu kitiko ko nakati baki na veka ni baka rumbuka maro ta katika na tumbulo baka ndua. Na wawandewa santo naka na nonando waseo mere. O yao bulida mba lebu na basa makabiti nung bubuli ka ni wala tambo. Au maru taktal tinga o babin binang taktal ka na bula o tamay bread buka ususin bera. Tukay mbulasia. Pinawa lebu nung nindo o bukeo talangay na wawandewa. Masta tomasin buawa. Pinakawali bikin do na marama na turanga. O hindi sa manuno may Wellington pinakawali. Pinisero may Hunterville pinakabagalibo. Namindo bito ko ni pinakatalangamay. Na kinando bakan di ataki eso ni tukutuku. O ya maramangas ni buli. Sa leado sarakina me Dorong do sureti na maramavia kani miule bakan dia takatalang so tukutuku lalai mimbaletan mati sureti na mati ni suka na ngone ni COVID na kinangan ribi bakal lebu na kinabakan dia taki ni tukutuku bimbi baka viti veira na wekanda na toke ke viti ke misama itungo Aotearoa New Zealandi ndo tale na kinandikebi ni wawa ndo na kana kata sartinga na ngonango na tukutuku nindi kebi ni wawa sanga ni somi beira na wekanda mpake ono sanga bulu ina bitu sanga bulu kawa sanga ni somi waka ungayani na kene yaya na ngada nindi kebi vale ni ri baka dur ngai bale oya na be e vaka kede mai na kadi baki na retio mai na sureti tu mai mole kadi baki no rondolo katolo kena sa tete sarami no bengarabi ina wawan dewa menda melure sartu na retio yalo maramagas ni buli menda sa bak ben tinga wali wana kalu na beli te lama ina non bendimbula kena bengo misala na be katumba so endola batali tu ko bekenda era ni ndo bengarabi kina Sa totoo makauti dari na yalo ni bosota kena isa ndora ka tumengo airline yo nindo baita bina oratory may gospel rede le muna kaya makaluto mo takome na marama bungo muna kabale bo randini ela ele muna kaya wasiati ko makimbal mali numuti ko bol may gospel ya o sando maro takati ko na pamadala ne pa Hindi na sa resa. Iya. Yung sa doon buli nga dali buli karaki. Iya, nakaraki was. Nadina, mata ipale na namundo vital no kay nakita. Na buku ni namundo baka madala. Kay na vital no ni sorongono totong kita kimanta. Sorongono li maruta ki mali ba madala na oratory do wirti ko na vital no ipale do buti mi baka lebu na namundo baka madala na bingono kay di kornibuli ne mai. So ya umara magasi bulo kila yo be kito kita na benganya ni ngonen daw bosa. May ngone karaki iyo. Ya lebu na ngono na tun rovi se na ngona me kito sangen sando kire kito ni kito na manemay ko na masiaya ti ko na singili ni singatam. Me sando ta ko na nito bola kan bito na katri liliwa. Ngay ngona me singatam bumay me oti no basing lip sa bakando mus do nakitengo. Ngono mo sila sulaso.
Iya, sando tu kuno serangan nunggu tas aku tuh. Iya, Iya. ngulit di babalan. Sangga itu tuh kuno do boleh ngane gitu. Waro terting dengan mau konekam ni kumpul binaka tamay perama. My logo na every savani. Sangga itu tuh ko kuli. Reda na to kam. Iya. Tuh kuno ko mela ko kyang gendo ba kaisan. Sando mo sa tingaon ito na wala nga ni kito. Mindutul ra kikito na nga niya. Ni kito nga sikere mo. Ngore. Iyo. Kakuti nyo laso na masya ni kana no may tabi. Iyo. Ano ko tini. Enadre. Rorong chungo goro na to. Kang kuna titi goro na andre. Reto ka na iyo. Endo na wala sa taki mosli ketele. Mandrati mo na ngone gori. Isang na. Doon na ngona. May masya ni kana. Wakai talaga yun. Gift of the gab. May ni moita tuki na eu sake o ka tu meu iyo me sangue durtu iki na lasu isa revele sa ngone ni ngone dan rendre iya Barang ona ya, kembali ona wakamotalia bakalila sora kala lelo mea, meron indo na loma mumokaku di mesin kana, sadila. Serga isa ngule na talaga met kuno randini turang ni balu ela ni ondulang sero seno so chini ndo bosa kara ki dundu virtu beng anda dorbo kirna ngone ya ondulang ser talenga lang ser tunga baka lanta na ngone ni Christian Mission Fellowship ya sena ngone ngani ndalutu baka bubale wale oya bo sonaka esa bo ndewa tumai ni kat bagin na retyo wala ba ndewa ala kasarang na lilang sere sarang na dasuri tu mi lilang sere na so mate sina ni sudu non na wekan ni balangi era Wag titik may pitin doon ng palabra, hindi rin magang karami na wekan, rekeranin tuwa, ililang ata na ser na isalay. Iya, tarang daw saran daw ngay wasa nga may biyaw, andi asa na daw libit tinimbula binata. Do talaga na tuwa kandar, do buki bakal lim. Iya, mongmona, mataw, na wasa bakaviti, pinawali na daw buki, andi asa naga, pinawali, kim ni kinsa na tuwa kay kimami. Nangane kimami na tedi kimami nindo buki may bakaliw. Na ni mami tumbiri na kinangone. Iya. Na buturara ni baso ko tukutuku kina bakanda ta kitalenga. Totoka. Tuntal ngamin ko el, ko talaga do mate na bindi kanawan kita. Isale. Tako mali mikam dala suri tuk mai. Vinaka valeu. Ndakereta kona vikai wasi tukumingo. E mei modo kona kina na vital no ni kumba leta ni na bono ni sama vingara vitiku kina. Insana. Esenga ni bakadalaka na vika o sataba tiku mai vale. Andina ni ledo ndu me korni puli. E wakati ku mai kamba kamba. Insana. Bibeka ngame yada na yosote yake mere loma loma. E sa tuba ni tiku mai duri tubu. Sikara ne mai. Ini Sara, andona kana kalon na tuwa na tu na nonda be mataka. Kay na nonda senga tunikila. Yo na lika di begitu. Yo bengas ni buli. Awabi bisa, awabi nasi. Iyo. O sange review tu. Yo bi ko beta kabatu na sakasakango. Na lumtaliti na pakimingo na senabetok nga bango. So na ngona ersando bango na nuguto kanibal na kavaka. Meron do taruma yung gendo to senga. I think I've done my dash in radio. Sabi dito ko na isa kuha ne mai kuha chiko talemanda iya sana ngono sando vetu ko na isa saro tiaw kila na may sana ngol bet ngai wala mo sana li relax tu Itu saya kilat na tubu ni kaluwe ni itu siti ko na sana kemunianga kuha na ya buturara ni kadi baki. iyo dono we kangu sama itu kiani andi sala kung bombola sendon dua ngonile ni masi bosu ni somo tabi uningo do tukuno boli kai don na singaw kim ni na barting mini TV oyo se recho arocho tu patanga na recho nangonang gaire de kino ko na nungo barting mini recho lealo na be tukutuk ni be boli embalata na mati sureti na mati ni suka na bowel screening kina COVID messaging at ko sa reda o sa tukuno ko kanisa linangonengo bulo bulo binaka di sala rest in peace bulo binaka talaga Josh iyo
Nimbertala ni may dava non dervital non eka vni ko maramagas ni vuli. Le Dona, la ko na mule dava. dona. Obe varta ka vikemni muni vakile kila mai se dava otora ta ketingo. Bisa. Gore na metali. Na metali. Na metali ko maramagas ni vuli. O kemuni ya dau kina. O kemuni ya dau kina. Sai lelea binakabagalevu. Maramagas ni vuli Dr. Teresi Sorobu Bunindilo binakabagalevu. Rudy Farrell. Também Dasha, Malcolm Andrews, ve que única de sarna o kango, o nia vakaterongi, membaleta na nungumbula que na nungungarabi vada kadaka, o nia vola lesi na matentu o Nisilandi, membalet, awas sa ni kilanga ikani kinda dalanga ni sarto email mai, maramgas ni buli, li ray datal, hindi lang ko scam na emailing go. Oleh reda tali baka binata. Senga, lagot yung may na government house, lagot yung may parliamendi, na email ngo na QSM, Queen Service Medal, may suri tigo biyo ng bati sawati, may baleti ke muni maramagas ni buli, kaya iro tala na bewe kani, o niya vola, na vola ni bibaka daw taki, ni vela veti, na vola ni loloma, o niya vola le severto i palimenti, verto na government house, membaleta na nunggumbula ni Bengarabi. Au via to ngono go mopa ko ben nakate ki kemuni, ke hira kensar na via kani. Eran dondolinga mai razau mai, waka bosa waka masu, vi kemuni na via kani. Ni tiki talenga, ni kena suli via na metalingo. May na government house, may na recognized that may na government of New Zealand. Obe, torngon binakang go mo, baka binakatikim ni baka lew. Me bubu binaka na munindi bu balik na veta bindu ya so ningarava. Muni kalunga tatiko, menganga me sautu tiko na munindi mbula, kaya manung munindi mata bu bale. Mundo, Binaka mundo. baka lew. Totoka pakawoti. Kimami marau. Kimami limbitaka na metalyo ni sa may turungo na Queen Service Medal. Dakila ni siya nga ni bakadalaka. Na kaya solibi kimni ramarau tinggorto na numitokani. To buli wata may kikimni may gospel. Kimni kaya na buli wati may Reywanga Methodist Primary School. Kimni kaya na ngone, dorobo ngone leo ni Reywanga. Kaya makaya rawa, may story do na metali very bakango. Kibe ne may tenga da kimbaw. E na raw talaga weekend na barong ti kumay na idawa nga nang sale sol weekend da solia na yalon din kung ang kina ne mayo na bukoy kimamikede na baka rong ti kumay ng bongi binaka ni kuwa kimambi baka binibinaka talaga yan ibikimuni erto na no matubale erto keda na no muni dorobo erto na makumbu muni talaga be turangan ita na be garabi wosibi o ning garabatiko kau mula mo kimambi siya wala kimambi ni silandi ni sa taray buru-buru talaga na mona libo-libo na no muni be garabi o sulit talaga na ngauna kaya total na boss ni biba kalong ganga ataki o ni be sule be rambek ni tambangone erangan reba tumbek do na ngono may muri o no be baka muri na ngauni sale muri o ne mai do madana kana boss biba along ganga ataki be Pinaka bakalewu. Rangone, ke kimuni talaga na durbo kena ngone lewa. Ni kako ni doreri kimuni sobo, Dona ka wili kitingni ko maramagas ni wuli. Don't look down on anybody. Don't look down on yourself because God can use anybody to be somebody in front of everybody without telling anybody, without, asking for anybody's permission. So don't look down on yourself. Pinakawaliw rangoni. Nawaliw kim ni na tumbu-tumbu nando ni Visusu. Kaya baka ni sa kanindo baka pinakataki. O sa turman pinakaumupa ka pinakatikim ni. Nanomuni susungiro tiko. Na isaw-saw po kay Viti. Nanomuni Visusu singa. Siya nga ni kawali. Nindo na singa. Erna vakarongoya na dani bubale dani koro marama gasni buli ila na African proverb, it takes a village to raise a child we babin nakatakiran na kango may Reywanga may samang bulan no na marama tadingo talenga o tikon deumba o chiuso kuru kito kiliko tikina marama randini
i High Commissioner vinaka vakalevu na valevu na veto kanivoli loto ito kova na vunua keve ke vito ke akikina o rongo te tiku vi viku litia na itenge na no tobe na belesia ke ni turanga tamandra ke na vakatan lang ke vikito na vito ke aki ke na vi tokani na vi korni vulindu yenda vulikina na biasa ni koro sanda mai bula kina se na biasa bula tabanga oni saling bula tikina oni ngole kina pakan gitu pakan taka pakan ngande se ni ngole muli linggara bi pakan buni wai nunggu masa na ni kuwa ni na ya total nam bula bi kemuni mena mai teman kalang garabi ni tabi ena nomu ni ndui lomba ni bu vale pakan turanga bang marama ena ka bi baka ni pina kata kimi marama ngas ni buli na bata langi ungo ni pakan ngata katiko me bakan rondroi tiko kina bakan rondroi tiki na wi tuk na wi tala no eso era ni labeta ta kendo no bulan to no mata bu vale me va ko te kira baka long kan te kira o tuku na bir na ngoni Sunday school and a Meadowlands Methodist Church Okalandi. If God can take a little girl from there Rwanda who's always catching tadpoles and jumping in the puddles, he can use you too. He can use you too. Veir na ando tuku na veira ni vikim ni Kevin lalangon in damit wendo vikim ni na prime minister ke New Zealandia mo ni kilatiko o ni na minister o ni na wuni wai o ni na scientist iya mera rongo tiko na posongo me weekenda nandoni vi susu na tumbu mera rongo tiko na posi ni loloma ninda sa baka modi bir na non bimbio na matani vale mer levuli menda masu la kira na numero tika na masu ne vesinga sengola ngor na ngoni talanga na watinda na watinda wir na turanga e kimni na turanga ni do na numero talanga na na marama na nomnile ni vale na masu ni taka ni na ndona mbaki wiwi vinaka weekend na lube viti na bulondu indu sama itiko kinango na singa ni covid naka wali maramagas ni wuli vi masta vi rona vi nganeni va na taka na mdombula kina na baka na taka tiko na nanda kalot shop na na mdombula mendo inde tiko ni vi bakala mataki weekend na lube viti vi naka saka bagalevo Sa mudo vinaka vale sara de maio sala long certain valeu verto e vale kalau ngata tiko na nomu bingarabi na madongo wako sibi na nomu na baita vital tiko nga na Pacifica Festival timam sabak ni vinaka tu yani bikim do ket sara na leo ni committee bakatal nga kin biti na seta ke seta kalau ngata tiko nungu marama mota kumata ni mo ta kumanda haerera mai aotearoa aro hanui naka mota kumata Yes, ni naka morde. Isa, vinaka vakalevu kibuana nonto marama bulan to kai bulan sureti o nemai tek de kimbau enda maro taka na nona vaka yo taka na nona mai tala no tu weekend ena sigu binaka ni koe vaka tebiti ko koe ena wale si mai Auckland mai New Zealand ronon dolu ka tolu sa te ko buda ka mai kino koe ena nona besureti ena nona viva katabulidi o mere loma elete na maramongo sa tabuti bakatolu na dhana ni kua e na nona bengaravi ke na viva katabulidi ve litia da ngunu ne tenge bakatalanga ke ve una puninda kua ke na ken katoli nonda bulangi ni kua o ne mai tenga da kimbau ve kemni kan sarna bio ka Indonesia mutik meni kua ela wanga ni babalangi bulu tau vinandu na sia mutik meni kua na bubale na lumuna koro, bubale na dokalala, bubale na sawana, babi ni binaka tuko yani. Asina ratu, vere na kuru, chone na ivalu. Naka baka levo na bito ko ni tuko mai, e na nonra maro tiki tiko na nonra marama, e na nonra venga rabitiko, e na tambane ni kani baki, e na walesi. Na madho kani ngo, e sa sureti tiko kina na nonra bi maramblete ni lakatiko na baka na numi, ni nonra venga rabi na marama na lama ni bula ngo, it's Women's History Month, kena singa baka rombuka, erto na sema tala tukamikina na marama na VTFM o Maria Solomone uni takatalanga ni na sema talanga mai o nai kamanalangi mai na radio Fiji One baka talanga kina mwani madhawa bulo wa malai ni linga levu
bakatalenga kina na marama o wikarawada na sia mataltunga moko me barani se anda marutaka ni retiko irangana no anda marama ituke era digitaki merlaki bengarabi en buturara ni kadi baki en bio libo ni radio au saba kemudian bikim ni sara binaka bakalib sara na nomu ni loloma ke na vika uitaki au sa kemudian ni motaka na sota tale en na total na nonto bulai ngono kai biti tuko yani na kena posta en na nongo taka ni beapa au sa loloma yani ni Mwada kanisi anti dani, mwada seni mili wang kembara, na kapakaleo.